otenda nekugamuchirwa. Ngiyabonga ngokwamukelwa. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. uNkulunkulu alenzele kahle. Chana ndiverenge shoko raMwari kubva book ya John chapter 4. Mfundi sibali ibhuku lika John chapter number 4. John chapter 4 from verse 9. John chapter number 4 endimeni ka9. Chadataura pamusoro pekukosha kweruzivo. Ukuqakatheka kokwazi kolwazi. Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. uNkulunkulu uthi abantu bami babhidlika ngokuswela ulwazi. But vanhu vari kunzi vari kushayiwa ziva. Abantu uthi abaswela ulwazi. Mwari ari kuti ndevangu. uNkulunkulu uthi ngabakhe. Kuti vakatogamuchira Jesu. Bayamukela uJesu. Kuchechi vanotouya. Bauye echechi. Vane zvavanotozivawo. Balakha bakwaziyo. Asi pane kumwe kuziva. Kodwa kukhona okunye ukwazi. Mwari kwaati. Othi uNkulunkulu athi vangu vaparara. abantu bami babhidlika. Mwari ari kubvuma kuti ndevangu vanhu. Uyavuma uthi abantu laba ngabami laba. Anotovaona kuchechi. Uyababona echechi. But pane rumwe ruzivo. Kodwa kulolunye ulwazi. Shoko rangu roti deep calleth unto deep. Uthi sijikele lapho kujule khona. So we need to grow in the word. Kumele sikhule ezwini. In scripture Hebrews 11:24. uHebrews uthi yena. You know, when Moses grew up by faith, Moses ekhule ngokholo. paakakura wakhula mukutenda, ekholweni. kutenda kuchiuya nekunzwa, ukholwa kubuya uye ngokuzwa nekunzwa shoko raMwari, lokuzwilizwi which kaNkulunkulu. means wakakura in knowledge. Wakhula ku knowledge. Ndo paakazomeka a decision wasesenza decision yekuramba yokuyala kuva mwana ukuba ngumntwana wemwanasikana waFaro. wendodana kaFaro. Kureva kuti chinichi Into le ana kumanikidzwa, ngazange but ngincindezele. Bible rinoti wakakura, Kodwa iBhayibheli wakhula. he grew by faith. Khula ku-faith. So pane kukura nezera kulokukhula kwe-age nekukura mukutenda nekuziva. lokukhwela ekufaith So lokwazi. kune ma-decisions anoitwa nemunhu kulama-decisions ayenziwa umuntu nokuti munhu mukuru, ngoba ngumuntu omkhulu. nema-decisions anoitwa nemunhu So kwenza ama-decision ayenziwa nokuti umuntu akura ngoba mukuziva. ukhulile ekwazini. John 4 verse 9. John 4 endimeni ka9. I'll read. uyabhala baba. The woman was surprised, for the Jews refused to have anything to do with the Samaritans. She said to Jesus, "You are a Jew, I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" Jesus replied, "Only if you knew the gift of God He has for you and who you are speaking to, you would have asked me, and I've give you the living water." Let me pray. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Don't forget this story. History Vazhinji tinoiziva. abaningi siyazi. Mukadzi weSamaria Nkosi Samaria ari kuita encounter uyahlangana naMesaya. loNkulunkulu. Iye anotaura vaverenga further down. uyakhuluma bala phansi Anoti takamirira Mesaya. ukuthi simelele uMesaya. Mesaya uchauya, uMesaya uzabuya uchatiudza chokwadi chose. uzasitshela iqiniso lonke. But wakamira in the presence yaMesaya. Wathi eme ukhoneni kwaMesaya. Asi anoti Mesaya achauya. uthi uMesaya uzabuya. Achitaura naMesaya ekhuluma lo Mesaya akatouya. owabuyayo Kuti ari kurarama uyaphila mukumirira ekumeleleni zvakaitwa kare. lokhu kwenza kudala. I've seen this in life. angabona empilweni Kuti tine vanhu ukuthi sabantu vane maprayers abanama-prayers already answered. asephendulile. And iwo vachiri kutoti lokhu besithi I'm waiting upon the Lord. imelele uNkulunkulu. Nekuda kwekuti kusaziva ngoba ungazi kunoita kuti umirire wenza ukuthi umelele zviri already available. lokho kukhona. Awanirwa nyasha setholela umusa nokuti anotodawo Mesaya, ngoba uyafuna uMesaya but nekuti haasi kuziva. ngoba akakwazi. But munhu wandiri kuti haasi kuziva umuntu le into ikakwazi ane zvaataura ule nto ayikhulumileyo zvinotaridza kuti anotoziva. otshengisa ukuthi uyakwazi laye. Atoti you are a Jew uthi wena and ungumJuda I'm a Samaritan. mina ngumSamaritan. Kuti by identity nge-identity anoziva. uyakwazi. But Jesu obva ati kumunhu akadaro Jesu ethi umuntu onjalo dai waiziva. ngawe uyakwazi. So kuziva kunoda kuupgradewa. ukwazi kufuna uku-upgradewa. I was relating this statement. uyake thi statement esi Pakauya Color TV kubuya iColor TV haina kupandukira black and white, ayizange ipandukele i-black and white. but yakauya kuzongozivisa vanhu yabuye ukuzolazisa kuti shirt yamaiti yeblack for a long time ukuthi i-shirt yana ezini ngeblack okwesikhathi eside ndeye-red. nge-red. So there are times kulesikhathi yekuti chauri kuti ndecheblack okuthi wona ngokwe-black ndeche-red, ngokwe-red but unoda kuupgrade knowledge kodwa yako. ufuna uku-upgrade i-knowledge yakho I remember mana ndiri kuchikoro esesikolo. ndindikamudala msha Tala mtshana because takaita grade 7 1987. wayenza 87 kule 7 I'm 46 now. se-46 khathesi Sangiri mdala. So sewumdala. during our times ngesikhathi esi tayinyula yenzi content wayebhalethwa i-content makavane a popular question kwakunombuzo ojayelekileyo. name any two countries beside the region.
amazwi amabili kusatha country dzine diamond. eze-diamond In our times, ngesikhathi sethu waithi ukanyora Zimbabwe, wawuthi ungabhali izimbabwe waichekerwa. wawumakelwa wrong Izvo ndakatotsamwa izvi. ngazonda kathesi Ndakachekerwa zve. ngoba ngasikelwa mina Ndaifanirwa kuita C. kumele ngenza u-C Ndakaitwa D. ngaba lo D Ne-1 mark iyoyo. nge-1 mark yona le Because kuna akamaka bhuku rangu. ulumnye wamaka ibhuku lakho Anga asingaziwo. wayengakwazi futhi But I trust when it government. trust egovernment Kuti makira vanhu. ukuthi makela abantu Don't trust people, trust God. trust abantu Because knowledge iri muvanhu. knowledge Pali painoimprova. funalape improve But kana knowledge yaMwari knowledge is the all-knowing God. iwe azi Ndiye wazuro nhasi wangu. waziyo izolo So zvevanhu zviri subject to change. But iye haashandure. So mukadzi weSamaria aita encounter naJesu. lo Jesu Anoziva. uyakwazi Ndosaka ataura ikwesithi kuti you are a Jew ukuthi wena ungumjuda and I'm a Samaritan. mina Ende ngumsamaritani unozviziva uyakwazi kuti maSamaria nemaJudha amasamaria namajuda haadyidzana. kadidlelani Ndinoziva kuti haasiye mukadzi uyu uyakwazi kuti ayisiyo lo mama akataura this statement. wakhuluma le Iye statement aitoripita. yena wayephinda The statement statement riri kutradition yavo. esasukutradition yabo Akatoberekwa zviriko. wazalwa kukhona Kune zvinhu zvakaberekwa zviriko. kuneteza wazalwa zikhona Iwo pauri kutoita you are just copying. wena bukopa kuphela So mukadzi weSamaria unkosikazi weSamaria haasiri akadaro ngayisiyo atsho but njalo akaberekwa kusystem inodaro. wazalwa kusystem Saka enjalo system yake isystem yakhe iri kumudrive an opportunity iyakuncindezela ku-opportunity kuti agone kupa Messiah. ukuthi abone umesaya Nokuti iye akatomirira Messiah. umelela Iye umesaya anotodawo Messiah. ufuna But umesaya akaberekwa mune system. wazalwa And ku-system I want to warn the church. ngifuna ukuthi Beware of main systems ngapela kumameni that will deprive you an opportunity to do things unto the Lord. Nokuti kune tsika dziriko. kunomkhuba khona And I know tsika dzevanhu nekutaura kwevanhu imikhuba yabantu lokhuluma kwabantu kune chekuita netime. kuloko wenza lesikhathi I remember when I was at school, esesikolo paleta O level. esenziwa levo Abereki vangu especially my mom. abazali bakhe ikakhulu mama Vanga vane one warning. babe warning Be serious. uba serious Atidika muzukuru isu. asifuna ukumzukulu Atidi mwana unomitisa. asifuna umntwana wabantu omitiswayo Amai baba umama lo pana ndabuda kundabva kuchikoro. sesuka esikolo Ndakushanda. sisebenza Ndamunhu mukuru. sengumuntu omkhulu Vakadzoka back kwandiri. waphenduka Vakati ndofa here ndisina muzukuru. wathi ngife yini ngela mzukulu But ndovakandiudza kuti haasi kudaka muzukuru. uye athi afuna umzukulu So ndakazounderstanda kuti asenzwisisi statement rawo kuti statement ranga zakhe riri valid zasivalid mutime. ngesikhathi Harisisiri valid ayisikho valid in this time. akusikhathi So munhu ukasaziva umuntu wede kuba kuti wathi zvimwe zvakataurwa ukuthi unye wakhulunywa zvanga zviri right wakuright hazvisisiri right. kodwa ayisikho right Knowledge inoda kuupgradwa i-knowledge ifuna uku-upgrade nokuti unogona kupotsa an opportunity yakwanisa ukukhutha ithuba like the Samaritan woman. njengomsamaritan Ari kuti woman maSamaria nemaJudha uthi achidzana. amasamariya lamajuda Yet akaphelana murume waari kutaura naye undoda yakhuluma naye he looks like a Jew. ufana lomjuda Let me put it this way. mana ikufake He kule looks like a Jew. ufana lomjuda He's not a Jew. kasojuda And I will explain. mana kuchasisa Rudzi rwemunhu uhlobo lomuntu runobva kuna baba vake. lusuka kubabakhe Jesu ujesu haasi mwana waJosefa. kasomntu akajosefu Bhaibheri rangu rinototi ibhayibhili lithi angel yakataura naMary i-angeli yakhuluma kuti the kumele Holy Ghost will overshadow you umoya omngcwele and you bring forth a child. uzayoba lo mntwana So Jesus is the product of the Holy Spirit. And mweya mutsvene haana rudzi kana jenda. anasendo kumbe ijenda But mukadzi uyu ari kuona mama lo uyabona kwakasvikira Jesu lapho kwafikela ujesu kwete kwakabva Jesu. lapho hayithi kwasuka ujesu Ndofunga uri kundinzwa. Jesu wakasvikira kumaJudha ujesu wafikela emajuda but he's not a Jew. kodwa akazojuda I'm sure dai anga ari matimes ngakuyisikhathi atina chemugabe. esikhathi Waitonzwa kuti Jose hapana chakwa. jeza kula kwakho la Maybe zvaigona kutibatsira mushaka. kwakungasiza lokho ingxenye So mukadzi knowledge yake i-knowledge kamama lo ndeyekuti haanzwisise ikuthi kazwisisi kwakabva munhu. lapho kwasuka khona Ari umuntu kungoziva uyakwazi kwakasvikira munhu. lapho kwafikela Saka umuntu paari kuona Jesu lapho ebona ari ujesu kushandisa a carnal mindset. usebenzisa ingqondo yakho Bhaibheri rangu rinototi ibhayibhili lithi a lona carnal person umuntu will not receive the things of the Spirit. athola izinto zikamoya Jesu waari kusangana naye panapa jesu ahlangana naye ari kuona a Jew. uyabona umjuda Saka ari kushandisa a tradition, a system usebenzisa isystem iri against the Jews. ephikisana But lamajuda really understanding kodwa he is ukuzwisisa not a Jew. kasomjuda So munhu anotadza kuona chemweya umuntu ede ukubona kwamoya haagone kupateka pane zvemweya akungene kulokho kwamoya nokuti ari kuona a Jew. ngoba ubona umjuda So haana chaanogona kuitira Jesu akuna nto angayenzela ujesu nyange achida Jesu. noma efuna ujesu Tine vanhu vanoda Mwari sabantu abafuna but unkulunkulu vasati vane mamwe maonero
filing ingqondo ekuziva zvaMwari eyokubona izinto saka zikaNkulunkulu vanototadza kuitira Mwari bahle ukwenzela nokuti uNkulunkulu vanoona munhu ngoba babona umuntu otadza kuona Mwari bahle pamunhu. ukubona uNkulunkulu emuntwini. I will explain this way. Uzachasisa Mukadzi avene the issue of blood umama lo yayisopha haana kubata Jesu kasangabamba uJesu. nokuti Bible rinoti iBhayibheli lithi she touched the hem of the garment, wabamba umqhele wegarment. and Jesus is not a garment, uJesu kayiso garment, he is a person. umuntu. But the Bible rinoti Kodwa iBhayibheli lithi Jesu akati kudi uJesu wathi fana handibata. wathi ukhona So I have a umbambile. question, is Ngiyombuzo Jesus the garment or the person? garment yini kumbe umuntu? But Jesu ari kuti pana handibata, Jesu uthi kulo muntu ombambileyo. yeti mukadzi haana kubata Jesus the person, Banga uJesu which means the garment in Jesu garment ele Jesu represents Jesus as yamela well. uJesu. So kune zvinhu Kunezinto zvokuti haasi Mwari uthi ayiso but uNkulunkulu. ari kurepresenta umwari hwacho, Yamela uNkulunkulu wakhona. zvokuti ukapateka pane ichocho Eka kulokho unoreceiva the power, save amandla. kwete nokuti wamubata Athi but ngomumbati nokuti nyangwe wamupodza wabata zviri pai. mpho kuye. Shoko raMwari rinoti iBhayibheli lithi Cornelio, Cornelio minamato yako imithandazo yakho nezvipo zvako nezipho zakho zvasvika. zifikile. Minamato inoenda kudenga, Imithandazo ihamba ezulwini, zvipo hazviende kudenga, izipho zihambe zvinoenda ezulwini, mumaraini, zihambe zvinoenda mumaraini. emalanini ebantwini. But Mwari vari kuti uNkulunkulu uthi zvasvika, ufikile, kwete kuti zvaenda, hachi kuti kuhambile, zvasvika. ufikile. Mwari vari kurecognize uNkulunkulu uyabona kusvika kwezvinhu ufika kwezinto zvisina kusvika ikoko. ezingazange zifike khonale. Cornelius waipa zvipo Cornelius wayinikeza kune izipho vanoshaya, kulabo aswelayo, asi Mwari unoti kodwa uNkulunkulu uthi zvasvika. kufikile. Saka kune zvinhu zvinosvika Kunezinto ezifikayo zvisina kusvika. zingazange zifike. Ndo zvazvoreva Yikho kutshoyo phela la, nokuti hazvina kuenda ngoba kudenga, kuhambanga ezulwini, asi Mwari wakudenga kodwa uNkulunkulu wasezulwini ari kuti zvasvika. uthi sokufikile. Saka ndine mubvunzo nawo, Ngilo mbuzo la, kudenga ndekupi? ezulwini ngwa Because kana Mwari achiti zvasvika zvisina kusvika ikoko, uNkulunkulu sithi kufike saka khonale denga rine maextension, lile ma extension, denga rine maextension, lile ma extension, denga rine maembasi, lile ma embassy, nokuti chasvika kuembasi lile rine ku embassy denga rinokukonfirmisa ya confirm kuti pane chasvika kuno, kufikira kuti chasvika kodwa kufikira so pa. munhu akasaziva Ndinokuba kuti ndichaitira Mwari ndizayenzera uNkulunkulu, achitadza kuitira Mwari ndewenzera nokuti uNkulunkulu, mupfungwa yake ingqondo yake haana meso emweya, ana mehlo moyo haagoni kuziva kwanisa kuti ukuzwisisa pane zvinosvika ukhona kufikayo zvisina kusvika ikoko. mazange ufike khonale. So the Samaritan woman uSamaritan woman ane opportunity une opportunity asangana naMesaya, sehlangana nomesaya, but asingona kushandisa the opportunity wakwanisa ukusebenzisa leli thuba nekuda kwemaonero akhe ngenxa yokubona kwakhe. ari kuona eJew. ubona umjuda There was a certain man kule enye indoda who came to Elisha, eyabuya kuElisha ndobva ati munhu waMwari yathi kumuntu kaNkulunkulu vaita hondo apa, wathi kulembi phandle taona hondo yakakura ibona pazaa. impi enkulu. Elisha ndokubva ati Elisha wasesithi Mwari uNkulunkulu svinudzai jaya, uvulana jaya riri namehlo kutoripota ijaha kuti liyaripoti ndaona ukuthi but ngibonile, munhu waMwari kodwa umuntu unoita kaNkulunkulu munamato uyenza umthandazo wekuona wokubona kuti munhu ari kuona, umuntu lobonayo, kuti kuona kune malevels, ukubona kula malevu, kunzwa kune malevels. ukuzwisisa kula malevu. Ndakwenda politi musha kwambi yangu ndimusha wayihamba ngaleyo holiday ekhala kiyo lomoshaba unoitwa zvimakate, kwenziwa kwamakhatheni saka unonoswera kubva kuseni kusvika mane kurukate. ekuseni zokwentamba So amankhatheni. gogo vaibika usiku ugogo wayepheke ebusuku zvokuzotakura kugate, ukuthwalele okudla Isu sevafana sina njengabafana abancane tairara mukisheni, sasilale ekhishini, mapoto ari kusaidi. imbiza Saka zingapha. gogo vaiuya manheru ugogo wayebuya ntambama kuti muzukuru ethi mzukulu zvamurimi njengoba kuyini mogozodya nyama. lidla inyama leyi. Meseji iyoyo imeseji leyi inoreva kuti itsho ukuthi musadye nyama, lingadli inyama, but matauriro avo kodwa ngendlela ekhuluma ngayo anoita sekunge kungani vari kuti zvamurimi bathi njengoba kuyini mogozodya. lidle phela. So kunzwa kune malevels, ukuzwa kula kuti malevu kana uri mudiki unotomuka usiku uyavuka ebusuku kuti zvatizi uthi njengoba kuyini titozodya. tasidle. Kuona ukubona kune malevels, kula malevu, kunzwa ukuzwa kune malevels. kula malevu. So kune mamwe manzwiro amanye amukuzwa nokuti mukadzi anonzi Ruth umama wakatevera Naomi, walandela munhu ari kutevera umuntu amlandelayo ati handigoni kuberekera uthi mwana ngikudzalela umntana wakuthatha opapa akanzwa meseji opesizha imeseji zvanzi akati thank you, wathi ngiyabonga mama,
Ndakudzokera. Sengihamba mina. Nokuthi akanyatsonzwa. Wayesha Kuti azvichaita. ukuthi akusayenzi. Akadzokera. Wawuyela. But kunakaita sekunge. Kodwa kunomunye wayenza Hana muzwa zvataura. kazvanga wakhuluma. Akanzwa zvisina kutaura. Wezvoko zangikhuluma. Akatevera. Walandela. Akanororwa kumberi. Wayenda. Chii chakanzwiwa naRuth? Uyini okwenziwa nguRuth. Chakaposwa kunzwa naOpa. Okwayitwe kuzwa nguRuth. Meseji yanayo minute kudii. Imeseji kanayo meeting. Andigoni. Ansakwanisi. Kukuberekera imomo. Ukuzalela indoda. Ruth chii chakabata. Kodwa Ruth kuyini okubambileyo. Akaziva kuti potential. Kwakwaziti potential. Yemukadzi uyu. Ekamama lo. Ayisisipo. Ayisekho. Asi Mwari wenyu. uNkulunkulu Your wakho. God is still able. uNkulunkulu wakho Imi uyakwanisa. mukakundikana. Wena ungahluleka. Bati muna Mwari asingakundikana. uNkulunkulu okwanisayo. Kuti ane mamwe manzwiro. Enye indlela Ane ezwayo. mamwe maonero. Okunye ukubona kwakho. Anoita kuti aterere. Uthalandele. Pari kudzoka vamwe. Lapho kuphenduka amanye. Dai Mwari vatipa mamwe manzwiro. uNkulunkulu sinikeza amanye ukuzwa. Nokuti pamwe pauri kuwithdraw. Lapho unu-withdraw. Vamwe vakashingirira. Abanye baqiniseka. Vari kuropafadzwa varipa. Bayabusiswa bekhonapho. Murume aiva pa-beautiful gate. Indoda yaku-beautiful gate. Ropafadzo yake Isibusiso sakhe was outside the church. sasiphandle kwechechi. Vanhu vaimutakura Abantu vaipa babemthwala babehamba echechi. but aisiwa pansi. Kodwa babemchiye And egedini. my surprise now, Okumangalisayo. the miracle happened outside. Isimangaliso senzakala phandle. So pari nguva Kukhona isikhathi. yekuti mukati mauri kutopinda Lapho ungena khona. hamuna munana wako, Akuna simanga. munana utori pansi. Isimanga siphansi. Saka murume useya isiwa pagate. Indaba indoda leyo Zvanga zvanga zviri manje uye kuti kwakuthi your miracle is outside. isimanga sakho siphansi. Ukatevera vanhu mukati umu Ungalandela abantu unogona phakathi. kudzoka wakadaro. Uyaphenduka unjalo. But pane zvoda kuitwa naMwari. Ufuna ukwenziwa uNkulunkulu. Uri panze. Uphandle. So pane kumwe kunzwa. Kukhona ukuzwa. Jesu Luke 17 verse 11. Luke 17. Kune varume 10 vaiona pene Kula madoda ayenda malephero vakati vaona Jesu ate muli Jesu. vakati mwanakomana Wathi waDhavhidhi indodana kaDavida tinzwi loyongola sizwele umusa. chavaida Ababekufuna i-healing. ikusila. Jesu uJesu haana kuti receive your healing. kazange ethi receive your Akati healing. go and show yourself to the Wathi priest. batshengisa kuba priest. They were given an instruction. Banikeza instruction. They were not hapana healing. Abuzanga ukuthi kule healing. As the Bible notes, Kodwa iBhayibheli lithi on their way behamba they were healed. basila. Pasina kutaurwa izvi Bengazange ukukhulunyiswa. nekuti be. Ukuthi sila nini. Unoti nedzimwe nguva Ngezinye isikhathi zvinotaura Mwari uNkulunkulu handizvo zvauri kuda kunzwa. ayisikho ufuna ukuzwa. But ungazvitenda Kodwa ungakukhosa usangana nechauri kutsvaka. Nokuti nokuthi dzimwe nguva ngesinye isikhathi meseji ichitoshumirwa. imeseji ichumayelwa. Unozwa kuti hapana yako yachaurwa. Ngesukuthi lapha kuna ndaba yami. Chokwadi handisi kutaura yako. Akukhulume Ndiri yakho. kutaura yake Ikhulume kuti yakho. ive yako. Ukuthi ibe ngeyakho. Nokuti iye ndiye anoziva Ngoba yena ngokwaziyo. kuti healing yako Ukuthi healing yakhe yakavigwa mukutumwa. ifihle ekuthunyweni. John chapter 2 John chapter 2. waini yakapera. Iwayini yaphela. Jesu haana kutsvaga waini. uJesu kadinga Akati ngiwayini. vanhu tutai mvura. Wathi thathana amanzi. The miracle was hidden in water. Isimangaliso sasifuhlwe Changa emanzini. chashota Okwakushotile haisi mvura. ayisomanzi. Chachashota iwine. Okwashota iwayini. But Jesu akati Tethu tutai uJesu mvura. uthi thwalana amanzi. Imagine Jesus going off topic. uJesu yahamba out of topic. Request yathi there's run out of wine. Ucela ukuthi asifuna iwayini. Iyo vat fetch water. Yena ethi thelana amanzi. Zvichida dei unga uripo. Ngakho kwakunguwe. Waigona kuno mkwenya. Wawuye ngikhweba Kuti ukuthi isherifa mnamva awuzisanga bathi Bashota wayini ushoti kwete iwayini mvura. ayikho namanzi. Waini nokuti zvaari kutaura zvipindirani. Ukhulumayo ungelela. Nechiri missing. Nalokho okuswelayo. Inoziva. Ekwaziyo. Haite mistake. Kayenzi mistake. Kuti zvaanotaura Lokho okhulumayo. ukazvitenda Ungakuthola. unosangana Uyahlangana. nezvautarisira. Nalokho okufunayo. So mai ava patsime Umama lesemthonjeni. vari kufunga nyaya yetsime raJacob. Uyacabanga umthombo kaJacob. Saka Jesu unodai waiziva uJesu uthi ngawe uyakwazi. ari kukukumbira Lokucelayo. iwewe Wena ndiwo waikumbira kuno. oyacela ngaso. So Jesu ari zvinhu two, uJesu unento ezimbili. request Ucela nesupply. le-supply. Ari kukumbira mvura Uyacela amanzi. akanyimwa Angancitshwa. otanga kuadvertisa yake Advertise kuti yakhe. bhadi yangu inenge iri nani. Eyami ngcono. So that's a challenge. I-challenge. Nokuti vamwe vanhu vazhinji Abantu abaningi vakaona iyi request in the house of bangabona God, i-request they endlini don't see the supply that God wants to supply. supply efuna That's why hauna chaunogona kuita kuchechi. ukwanisa ukwenza Nokuti unoona uchikumbirwa aone Mwari achiita zvinhu mauri. Jesu akakumbira mvura Jesu acela but ane mvura yaainayo. amanzi ala. So wese anoona demand Lobona idemand. asingaoni supply Angawoni supply. haagoni kuyagiva. Akwanisa It's ukuyiyeza. impossible. Kunzima. Nokuti hausi Ngoba kuona wena uwona. Mwari zvaari kuda kuita. Uri Uri kungonzwa Uyezwa. zvauri kunziita. Ufuna ukuthi wakwenze. Genesis 22 Genesis 22. Abrahamu une mwana wake, Abrahamu lendodana yakhe mwana anomubvunza uyambuza umntwana. baba chibayiro chiripi? Baba umhlatshelo nguphi?
For the first time. Owesikhathi Abraham Abraham keep a secret. keep a secret. Ukuthi mwana wami uthi uyena mwana wakho. uNkulunkulu wathi buya lo mntana Ake shibayiro. ebe yinhlatshelo. Shibayiro lokho shabunza baba. Isihlatshelo sesibuza ubaba. Shibayiro shili. Isihlatshelo sikhulu. Abraham anakushila ukutawula ngisho. Ngazangethi ihlatshelo yikhona ukukhuluma. Abraham akatawula ukutwana naye. Wathi ukhuluma ufunkwezi uNkulunkulu. Wethu zvanzi namwari uyo. Athi uthi buya wena kuhlabeni. Akati God will provide. Wathi uNkulunkulu uza provide. Elichokwadi. Iqiniso. Mwari waka provide. uNkulunkulu wa provide. But Abraham. Kodwa Abraham ndiye arikunza. Mweletha. Ati baakabvunzwa. Lapho ebuzwa. Akataura level of maturity. Wakhuluma imaturity. Level of understanding. Level Kuti handisuti kuendesa. But ndineshada kupiwa naJehova. Abraham was a great prophet. Aigona kuona. Mwari vati uya nechinhu. Iye aiziva kuti handisiri ndiri kuenda nechinhu. Mwari ndo vari kuuya nezvinhu. So Isaac akapiwa message. Knowledge yako ngaishike kulevel hiyo. Knowledge yako ifike kulevel. Yekuti haunze request. Sekuthi awuzwi request. Unonzwa supply. Uyezwi supply. Saka Jesu akuti dai waiziva. uJesu uthi ngawe uyakwazi. Only if Ngawe uyakwazi. you knew. Ngawe uyakwazi. Kusaziva ndo challenge. Ungazi khuluhlupho. Jesu ana kuti ndo wakaomera. uJesu kasayithi uomele wena. Ora mani mvura kudaro. Uyalela amanzi. Ayiwa akuna munhu akaomera. Akula mntu oomeleyo. Kune munhu akaomerwa pakuziva. Umuntu oomelwe kwazi. Umanifesta mukuomera. Umanifesta Waino chese chakanaka. konke okuhle. Chese chinounza reward mlife konke mwako. okulethe reward empilweni yakho. Ukachiziva. Ngoba kwazi. Awurekere kuita. Awuyekeli ukuwenza. Akuyi misunderstanding. Mana ngukuthwase. Noba tunzwa madzimai achitaura. Sake sizwa mama ikhuluma. Zvara munhu Uthi akubeletha kunzima. ichokwadi. Yewe iqiniso. But akadiscover. Kodwa engakudiscover. Akasi. Abayekeli. Kuti vakaisa value Ukuthi bafaka ivalue pamwana emntwaneni kudarika papain. ukwedlula ipain. So we start to understand that the gain of it, Ozwisisa not the pain in it. Pain ikho. Aiwa atitopedza kutaura Eqeda ukukhuluma. kuti zvara kunorwadza. Uthi ubeletha kunzima. Next year Next year. arikutopusha. Uyabona sephusha. Ati ndo zvamaitaura izvo. Yisho ukukhuluma lo. Aka-understanda Uyazwisisa. kuti truly pain is involved, Pain yekho. but there is a blessing ahead. Blessing. So when you understand the blessing, Uzwisisa blessing. pain does not matter. Uzozwiswa. So mukadzi weSamaria Unkosikazi weSamaria ari kuti akatarisa Jesu uthi akakhayela uJesu. Natural ari kuona eJew. uyabona umJuda Ndokubva adzokera kutsika dzake. wasebuyela emkhulweni yakhe Ndokubva dzamuudza yasimtshela kuti kana wakazvida kumupa. ukuthi ungafuni ukunikeza. But maSamaria nemaJudha Kodwa amaSamaria namaJuda ufunge takayakuzonamata Mwari samuzothandaza uNkulunkulu tichibva kunyika. sisuka emhlabeni. But sometimes Kodwa kwezinye isikhathi nyika inazokuda matiri. umhlaba akazange uphumelele. Takabuda kunyika Thina zvese. saphuma emhlabeni. Panyika kuda matiri Kodwa iprocess umhlaba awuzange yakakura. uphume kithi. I relate with this. Ngeke ukufananisa. Kuna anotona kubva kumusha. Umuntu asuke ekhaya Oya kutown. ebuye etown. But kuti musha Kodwa ukuthi ikhaya ubude mumunhu. lisuke emuntwini. Iprocess yakalepa. Iprocess enkulu. I've seen people Wabona abantu pamarobots mavendors kuma-robots amaveni amene kuno kwariko ncanca bekhona vanotengesa ekataput rekeni abathengisa irekeni kutawuni makamboona lake lababona etown se vakateera nerekeni kutawuni into abalandela yerekeni vanoziva hama etown dzavo dziri kuno bekwazi izihlobo zabo ezingaphi vanotozviziva bakwazi kuti mweya wokumusha ukuthi umoya wekhaya mukomana chinawo ufanele teerai nerekeni dzake. It's easy to come out of Egypt. kulula ukuphuma e-Egypt But Egypt ine kodwa ukuthi i-Egypt iphume kuwe bozanzi vari along the path kuthiwa behamba vaitaura zvegarlic babekhuluma kwegaliki ivaudzwawo uchine mukaka utshele ulujule vakati nyosi but garlic iri nani. bathi hayi igaliki So ingcono I've seen kuti mwana kana achirumurwa pamukaka umntwana nxa ikhitshwe ebeleni haanegotiatwe naye kanegoshethwelayo because haunderstand ngazwisisi anoda action ufuna i-action inoti rwadzei engani buhlungu and action iyo ikaitwa action leyo engayenzi akazoenda kune masolid mafoods ari nani ehambe ekudleni okungcono anounderstanda na uya-understanda kuti manje kumukaka kwandakavuta ukuthi emchagweni ngale akudarike kabeef akudlula adana ibeef leyo but kunegotiata naye kodwa ukunegosheta layo it's a bit tough kunzima why ndo zvaakajaira kodwa yikho akujayeleyo mukaka ndo chiri naye umchako yinto elikhulu but kune kusekhaya zviri nani kudarika mutaka ukhona okungcono kudlula umchako but haagone kutaurwa kodwa kanyeka akhulunywe laye kuhle
anotoita nawo uyenzinkani unotomisa kugarisa kwatetekana kwamai mtalisa ko-anti kumbe komama moyo wake uri ngoba mukati. inhliziyo yakhe isecagweni. Saka Bible rangu rati Yikho ibhayibhili lithi by faith when Moses grew up, when Moses grew up by faith, umoses ekhula kufeyili, kurati hakuna munhu akamunegotiate akuna muntu anegosheta lo Moses. kuna mukuziva Wakhule kwazini, ndokubva kumba kwafaro. wasuka endlini kafaro. That decision was not easy. Idecision eyayingekho lula. Imagine uchigara mpalasi Ucabanga uhlale ephalace udzokera kunogara kunkete. uyohlala enkete. Vanhu vekunkete vanogara Abantu napasi. enkete bahlala Why are you phansi. wasting this opportunity? Udlalisa ithuba elinje. Uri ku-State House Use-State House wadzokera kumpopo ubuyele eMpophoma. indawo uchitambisa mukanda. Indawo udlalisa ithuba Why? Nokuti naturally ngoba natural Moses anenge ari kuita mistake. uMoses wenzani uyenza He ended mistake. up a shepherd. Wasesiba ngumalusi Iye anga ari a prince. yena athe nguprince. But Bible rikuti akazviita Kodwa because of ibhayibhili faith, wakwenza ngokhozi of understanding, yokuzwisisa, which means kutsho ukuthi kune chaakaziva kule nto ayizwisayo kuti kwandiri kwakanaka ukuthi kimi kuhle but hakuna kundinakira. kodwa akukho kuhle kimi. Mishona iyi hanzwike musha. Kune zvinhu zvakanaka Kunezinto ezinhle but zvisina kunakira kodwa upenyu hwako. zingekho right kuwe. Mugarden reiten Engadini yaseYiteni vanhu pavakadzingwa mugarden abantu bexotshe engadini yaseYiteni vakavapedza kuparidzirwa babeqedela ukutshumayezwa a powerful sermon i-powerful sermon napastor Snake. ngupastor Snake. Pastor Snake wakabvuta maiki Pastor Snake wadosa vakati imike mururambidzwa kudya wathi muto liyehlule kukudlisela Yesu from today namhlanje. ndabvisa spirit of limitation. Keep a spirit of limitation. Chaikwese Janini konke la vachingopedza kudya beqeda ukudla vakanyatsoguta basuta vakabuda mugarden. baphuma engadini. So beware Qaphela yezvinhu zvinonyatsogutisa izinto ezisuthisayo ovadzina usuxotshwa akalisiye. mana ichiye le. The Samaritan woman UmSamariya ane opportunity. unesithuba. Bible rangu rinoti iBhayibhili lithi time and chance are given to all. isikhathi le-chance But you recognize that this is my time and this is the chance. yi-chance yakho It takes revelation. kuyathatha Akusi isambulelo easy. akukho lula. Nokuti dzimwe nguva Ngezinye isikhathi your chance inouya i-chance yakho yabuya time yaunofungidzira isikhathi osicaba ngaso kuti hazvisizvo. ukuthi ayisikho. Mukadzi anonzi Leah umama othiwa nguLeya achikombiwa nemunin'ina wake bemkompeya Mnina wake Rachel. nomna wakhe. Rachel ndiye aidiwa naJacob, uRachel uyayifunwa nguJakobe ndiye akapfimbwa. uyakhonjwa Jacob achitoshanda uJakobe esebenza aida munin'ina wacho wayefuna umna wakho akasingade Leah. wayengafuna usisi wakho But zvanzi usiku kuthiwa ubusuku Laban uLabhani akatora Leah wasethatha uLeya akamisa mbamuna Jacob. wamfaka endlini kuJakobe. Marriage yaLeah imarriage kaLeya ine chekuita neusiku iloko kwenza lobusuku nokuti kana ari masikati nxa kusemini adiwe kafunakali lo muntu but chakanakira usiku kodwa kwenza ubusuku beauty aishandi ibeauty ayisebenza. kana uripo zvatoita. nxa ukhona sekuright Chance iriko kumunhu wese chance kumuntu wonke. gona kuunderstanda your night. Zwisisa Sometimes your night is your light. usuku wakho yilight lapho. Sometimes your night is your Light light. yakho yilight lapho. Pakuoma kwezvinhu nokunetsa kwazvo. Kwezinto That's where your opportunity lapho is. kunethuba The lakho. God of Leah uNkulunkulu wayiyo waitoziva kuti wayekwazi kana ari masikati kwakusemini mangwanani kuthiwa ekuseni Jacob akatarisa mukadzi uJakobe wairani wathi kayuliyazo akati mandipa wathi mukadzi lihalinirobhile akakomplain wakhompleni nokuti kwaedza ngoba sokusile type inororwa usiku itype leyi iyenze ebusuku le ukaedza pane noise emini akwenzi but andinoziva kodwa engikwaziyo haana kurambika ngazange ayaleke akatozoenda pabari wahamba waba emendweni akaroorwa aidiwa lo wayefunakala asingadiwe lalo but ongafunakaliyo asingadiwe chicho shanda ongafunakaliyo kuyilo kusebenzileyo darkness. isikhathi sobusuku. So paunochema kuti dai zvanaka kona ngawe yakhala ukuthi ngakuhle zvichida ndonguva yako inxe manje. isikhathi sakho sona leso Time and chance isikhathi le-chance are given to all, sinikezwe but umuntu understanding time kodwa yacho ukuzwisisa isikhathi sakhona is a deeper revelation. ngenye indaba le. Genesis 26. Genesis 26 Mwana wakatana na Isaac. uNkulunkulu wakhuluma Do not noIsaac go down to Egypt. ungahambe eGibhithe Stay in Gerar. hlala eGera And there was famine in the land. kwaba le ndlala Advice yakadaro. i-advise enjalo Yokunzi gara munzara hlala ipo. endlaleni Ayisi advise ayisi-advise right But nokuti ndimwari kodwa ashitaura. uNkulunkulu okhulumileyo I respect this statement. uyarespekta Vanhu vanoti God speaks a word. uNkulunkulu yakhulumile Right word in the right season. ngesikhathi esifananayo It's the other side of God. ngenye uNkulunkulu The deeper side of God. kodwa lapho kujule He khona speaks a word uyakhuluma ilizwi to create a season. ukuthi acreate
not fast. So tinema systems. Tinekwatakava. And izvozvo zviri matiri zvinotipotisa ma-opportunities. Masamaria nemajuda. Tyidzana. But ndiye Messiah. Uyu Messiah no. Waakamirira. Aumelele. But tsika. Koti mkhuba. Yadzivisa. Sivalele. Kuti awane favor. Ukuthi athole favor. So Mwari unogona kunza answer. uNkulunkulu yakwanisa kulethi answer. Yauri kuda. Yalapho ukufuna. But yakapfekwa. Koti qokiwe. Nechausingadi. Ilokho ongakufuniyo. Because uri kuda Messiah. Ufuna Messiah. But auya ari kumajuda. Koti ubuye kumajuda. Sa unodzoka kunomirira futi. Uyabuya uzommelela futi. Iye akatouya. Yena sobuya kutala. Why nokuti waitoda. Ngoba wawufuna. Kuti auye. Ukuthi abuye. Nenzira yaunoda. Ngendlela ofuna ngayo. Kwete nenzira Mwari yaanoda. Athi ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Sa zvichida musikana manje. Inxe intombazana. Akatopinda muprayer. Wangena kuprayer. Ati Mwari ndipe imukomana. Wathi chimfuni cha. Achandirora. Ozanthatha. Akarongeka. Ohlelekileyo. Akadzikama. Oqhubileyo. Mwari ndokubva vamuunza. Wasemletha. Asati arongeka. Engakahleleki. Achazorongeka. Asati adzikama. Ati achazodzikama. Uri kundinzwa. Uyangizwa. Saka iwe uri kuda muSamaria. Unofuna umSamaria. Mwari ndokubva wakunzira muJudha. uNkulunkulu wakulethela umJudha. Ndokubva wati wrong timing. Ndokubva wadzokera kuprayer. Wabuyela kuprayer. Kuti Mwari zviratidze. uNkulunkulu uzive. Ndichiri ndakamirira. Ndakhengemile. There are times. Kulesikhathi. Mwari paanokupa answer. uNkulunkulu lapha kunikeza answer. Isiri finished product. Engaso finished product. Pane pavanokupa promised land. Kulalapha kunikeza khona ipromised land. Not fruit. Achi fruit. Ukasaziva zvekuita neland. Ungahle ubakwazi owenza Unofane ngeland. hanga. Uyafa Why? ngendlela. Because promised land. Ngoba promised land. Ayisi guarantee. Ayiso guarantee. Yekuti uchaguta. Eyokuthi uzasuka. Kusvika wakugona kuita till the land. Uzukwanisa ukulima. So promised land. Promised land. Ayisi finished product. Ayiso finished product. You need to participate. Umele ubambe. To have the fruit. Ukuthi uthole. So pane nguva. Kulesikhathi. Yekuti Mwari vanokupa. uNkulunkulu yakunikeza. But isiri finished product. Kodwa ingaso finished product. Saka Bible rangu. iBhayibheli. Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Unto us uthi kithi a child is born. usizalele Unto indodana. us Kithi a son is given. sesizalele Ari indodana. kutaurwa ndiJesu. Onikhulunywa Kuti ngoJesu. paakatotanga kuuya. Kodwa lapho ebuya. Anakuya as a son. Kasangabuye Akauya njengendodana. as a child. Wabuya Who njengomntwana. developed Wase to develop become a son. ukuthi ebe So yindodana. chatakapiwa Esakunikezwa. chakaberekwa nesu Wazala yithi. kuti chizokura Ukuthi kukhule. kuzova chatakapiwa. Ukuthi ibe lokho So munhu sakunikezwa. anoparticipate Ukuthi nxa se pane participate. chaakapiwa naMwari Kulokho akunikezwa kuti uNkulunkulu. chizova Ukuthi ebe yini. chaichemera kuna Lokho Mwari. ayikhalela uNkulunkulu. Ndofunga adzimai yangu ainamatira weizvozvo Ngolo nkosikazi wakho ayethandazela kuti khona. Mwari ndipewo murume shasha Ukuthi nikezani indoda sibili. anokudai Okuthandayo. ndokubva vasangana neni Wahlangana lami. ndisingadi Mwari wake Engamfuni uNkulunkulu asi wakho. ndichizomuda Mwari washo. Kodwa ngizamthanda. Saka vakuona finish But product sebona finished product. bati kwakabviwa Kodwa lapho kwasuka ndiwo khona. vaisakurira neminamato Uyayehlakulela kuti Mwari tsano ngavaite musha Ukuthi ngabe right ubhuti. tsano vachidhakwa vachiita zvavanoita vasingoti Mwari tsano ngavaite musha kuhle. yakazova finish product Kwaba finished nekuda product. kwekuti kuna akaenda pamabva ake Kunyambe emadolweni. akanamata kuna Mwari Wathandaza kuti uNkulunkulu. hamuna kundipa dambudziko makandipa murume ihlupho lanikeza indoda. zvokuti murume wauinayezve Indodolayo. ari kukunetsa Okuhluphayo. zvichaita musha Kuzaba right. bati waida asinganetsi Kodwa lo ufuna ungahluphiyo. bati uyu ari kunetsa here Kodwa lo uyahlupha. bati anoita musho Uyaba right. uri kuda finish product Ufuna finish product. nokuti dai yaiyo finish product Hayi yayi finish product. dai yakatorwa nevamwe Yayi yathethwa ngabanye phela. hakuna vanhu vasingade zvinhu zvakarongeka Akula abantu abangafuni into esitelekileyo. dai akatanga kuva nemari yacho kudhara Wakasuba nemali kudala. mamusingatomboonani Wangasosungiboni. dai akaenda nevamwe Wayehamba labanye. bati Mwari vakamutendera Kodwa uNkulunkulu kuti wamvumela. anomboishaya Ukuthi akayiswele. ozova nayo Sezaba nayo. iwe wozoziva Wena ubekwazi. kuti dzakazvishanda Ukuthi tese zakusebenza konke. nokuti panguva dzaanga asina Atengela. vaimusiya vakawanda Babemchiya abaningi. dai anga ainayo Wayengawayela. waipa kwana Wayengazozikwanela. ida handiprofite but ukutoziva Amprofiti kodwa uyakwazi. ukutozviziva Uyakwazi. the Samaritan woman une
kune opportunity yaari kutadza kushandisa akakwanisa kuyisebenzisa saka anoti takamirira mesaya kuti simeleni umesaya achauya uzabuya achatiudza chokwadi uzasitshela iqiniso. jesu ndokubva aziva ujesu wabakwazi nokuti akazomutsanangurira the wasemchasisela one speaking to you ukuthi lo khuluma but kuwe mukadzi haana kubata meseji kodwa iyo unkosikazi kabambanga imeseji. jesu ndokubva aenda with the prophetic side ujesu wahamba ku-prophetic ndokuva kuti side go and call your husband wasethi hambe uyobiza umkakho ndokubva ati handina wathi anyila. jesu ndokubva ati wataura chokwadi ujesu wathi ukhuluma iqinizweni nokuti pane wawina kuba ukhona olaye ari kumba osendlini. profesi iyo iri deeper iprofesi uzakudza una murume usina ukuthi murume wena ungela ndoda ungela easy profesi but kuyiprofesi kuzonza una iwe une wawinayo kumba wena uthawula kodwa ulayo endlini it's something deeper kwenye indaba ejulilele. but jesu not husband kodwa ujesu uthi husband. samukadzi akanzwisisa umama lo kuti wazwisisa husband uthi husband handina but men akala kodwa imeni iriko kumba ikhona endlini handiprofite zvangu ngaprofiti but unogona kunoziva wega uyakwanisa ukwazi kuti wena husband asati ukuthi yako husband but anabila nine men yandinayo imeni enayo yeah because chinonzi men okuthiwa imeni ine demand inedima chinonzi husband okuthiwa ihusband ane supply une-supply. that's why jesu akati kwaari yiko jesu athi ini ndinopa ndinayo mvura mina lawo which means I'm the true husband to the church because I supply grace. I don't demand you to be right, but I supply the grace for you to be right. So pana bai drama Jesu ne church Jesu ari kuti lo bayakauya yaitusaita zvakati yaitoisa demand usada usauraya but inini kana ndauya I give you the grace, I empower you not to do so. So I am the true husband to the church because I supply the grace to the church. Grace ku evangeli. Ay. I'm sure man. Tomorrow we are here as well. Mangwana take it pano. Time and chance Time and chance. are given to all. Kuyanikezwa But ngumuntu. understanding this is my time Ukuzwisisa and this is the chance. ukuthi ichance yakho It's a deeper ngesikhathi revelation. kuyi-deeper revelation. So mukadzi akamhanya muguta umama wagijima akati esigodlweni uyamuone wathi uyandibone murume ataura nezvangu indoda ekhulume ngowami uyaimuone uyandibone ataura nezvangu ukhulume ngowami. profesi iprofesi yakaita kuti amhanye muguta yenza ukuthi agijime esigodlweni but jesu ari kuadvertisa kuvanhu kodwa ujesu i-advertise ebantwini kuti uyaimuona uthi uyandibone asiya munyima mvura uchiye emncisha amanzi. ipapa vanondinetsa kuyandihlupha mina munhu anoudza vanhu pamusoro pamwe umuntu yatshela abantu phezu kankulunkulu and asina chaanoita angayenzi lutho etshetshi yakhona angatoudza vanhu kuti mwari akanaka ukuthi unkulunkulu muhle angatoudza vanhu pamusoro pechechi yake etshela abantu but itshetshi muchechi macho inji haana kodwa chaanoita itshetshi kayenzi lutho haana chaanoparticipata akunanto yayiparticipetayo but anotoudza vanhu pamusoro yatshela pechechi abantu yake phezu kajesu anoudza vanhu pamusoro pamwari yatshela abantu but phezu tikanditi kankulunkulu akushandira mwari wacho asebenzela unkulunkulu anosiya wakhona chirongo pasi ototiza uyavuya but abaleki kana ari muguta kodwa nxa anotaura pamusoro pamwari yakhuluma phezu but kana kankulunkulu ari muimba yamwari nxa yacho isenjini kankulunkulu yakhona haana chaanoita akunanto yayenzayo imemba chete imemba haana chaanoita akunanto yayenzayo haarovhayo kaloyo futhi haana chaanoita akunanto yayenzayo. you know Peter Peter I used to think that Peter was the strongest among the angicabanga disciples. ukuthi upeter Why? Because they akabathwa Jesu achiendwa naye. ngubanje ujesu uhamba laye All of them ran away. babaleki abanye Peter followed. ujesu upeter So I walandela thought he was a strong guy. ngicabanga ukuthi uqinile But Peter paakatevera kodwa upeter elandela akazonzi nemumwe musikana wathiwa ibuzwa uyu ngomunye mumwe wawo ngomunye wakhona lo akaramba ka3 wayala but kathathu Peter anotevera upeter yalandela kuti anorambira ikoko ukuthi eyalela khona ngale vamwe vangatotiza zvavo abanye babaleka but Peter kuchechi kodwa haarove upeter kalove echechi anongoya kuzoramba zviri kuitwa muchechimo yalo konzo echechi chese chaitwa habvume kokokwenzayo yayala upeter but kuuya anotouya chechi buya kuphela. Peter uri kuinzwa Peter ayizwa hauna chaunoita but auna unopinda pano toyenzayo kodwa ungena la zvikataurwa zvepano haudi unyova lapho ufuni but uramba uchipinda kuti pano halo lokhu buya dai mwari atiwanira nyasha ngankulunkulu asitholele umuzi jesu wanyima mvura ujesu ancisha ye amanzi waari kudza guta rese nguyotshela isigodlo sonke mvura haana kumupa kuncisha ujesu amanzi but profesi yamumuva kodwa iprofesi yamuva ndofunga inecha yevanhu prophetic inomuva vanhu iprofetic ingani iyahambisa abantu but chinzwa ka kodwa mana zwana phela prophecy is good iprofesi inhle but doing what God wants you to do kodwa ukwenza lokhu unkulunkulu afuna ukuthi ukwenze ndo zvine guarantee yeblessing yikho kule guarantee yeblessing.
ropafadzo yako isibusiso sakho ine chekuita ilokukwenza nezvaunoita kuna Mwari. nalokho kwenza I'll uNkulunkulu. read your scripture and sit down. Mana abali scripture Matthew 6 verse 6. Matthew 6 verse 6. Pindai pakavanda muvhare door. Ngenani lapho kucatshe khona livalisifa. The God who sees what you do uNkulunkulu obona lokho likwenzayo will reward you. uza li-reward. So reward I-reward ine chekuita ne what you do ilo lokho wenza lokho kwenzayo more than what you say. kula lokho ukhulumayo. Ndiri mudiki, Emncane ndati ndiri mudiki. emncane Ndongo wadiki tinawo futhi. abancane silabo la. Ndaiti Mwari unopindura munamato. Wayesithi uNkulunkulu uyaphendula umthandazo. Ndazodiscover manje. Wase-discover Kuti manje. anopindura munamato wemunamati. Uyaphendula umthandazo lo othandazayo. Kunonzi kunamata kuita sei? Okuthiwa ukuthandaza ekwenzayo. Kuita zvinotaura Mwari. Yikwenza ukukhuluma uNkulunkulu. Munamato kuita sei? Ukuthandaza ekwenzayo. Kutaura naMwari. Ukukhuluma noNkulunkulu. Saka Mwari asatanzwa munamato. uNkulunkulu nxa engakwazi ukuthandaza Anoona munamati. uyabona lo othandazayo. Maybe I'll give an example tangible. Mana ilikeze umzekeliso obambekayo. Komana akati musikana. Umfana engathi kuntombazane Ndoda kukuroora. ngifuna ukukuthatha. Musikana anogona kuramba. Untombazane ekwazi ukuyala. Kwete kuti kuroorwa hadi. Hachi kuti kafuna Ozokadzoka ukuthathwa. after 2 years. Kodwa ngaphendula after 2 years. Uzoti akaroorwa. Uyozothiwa siwayenda. Zvekuti unodiseko ndozvandaita Kuti katika Mwari. yinti But ukamubvunza uwambuza manje. anokuudza kuti handakuramba kuroorwa. Anzange ngiyala ukuyala. Ndairamba chaitaura chacho. Ngayala lokho wawukhulunywa. Kurati pawaitaura iye aiona. Practical wayebona kodwa Zvinoonekwa ndozvinenyaya. ukubonakala yikho kule Kudarika ndaba. zvinotaurwa. Ukwedlula lokho okukhulunywayo. The God who sees uNkulunkulu obonayo what you do. lokho kwenzayo. So before you say, Ungakakutsho check your action. check action yakho. Dai yaiva prayer ine ma-results. Ngayayiprayer elama results. Vaibvisa pekuti the God who sees. Wayakhipha ukuthi uNkulunkulu obonayo. Vaiti the God who hears. Babethi uNkulunkulu ozwayo. Kana unaro Bible. Xa ula iBhayibheli Unopaverenga kana 5 times. vala 5 times. Indafuzwa kuti rangu rakaita mistake. Ela Because mBhayibheli teaching their prayer. i-teaching But yeprayer. iri kuti result manje. What the result? The God who sees what you do. uNkulunkulu obona Yet lokho wavhara kwenzayo. door to pray. Uvala umnyango But God ukuthandaza. who Kodwa sees. uNkulunkulu obonayo. Ndatotsvaga reshona ndinofuna richiri Akudingana leshona ukuthi nxa isikhiwa reshona baphambanisa. ndobva rati Mwari anoona Wathi kuti uNkulunkulu anonzwa. obonayo Anoona ayikho zvaunoita. uyabona kwenzayo. God uyabona handiti. Uyabona Yeah, Uyabona. anoona. Obonayo. So what you do inyaya Okwenzayo indaba more than what you say. kula lokho okukhulumayo. Kana wachema kuna Mwari. Ungakhala kuNkulunkulu. Mwari mindiro dzawo uNkulunkulu impendulo ziri zakhe connected ne-action zi-connected le-action more than tears. kula lokhu inyembezi Saka zakho. Bible richiti iBhayibheli lithi those who plant in tears. lokhu babahlanyela Ayithi those who inyembezi. plant tears. Ayithi Rinoti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. ayikhona abahlanyela inyembezi. Tears are not seeds. Inyembezi ayisonhlanyelo. Reka ndimusiyire challenge iyo iyi. Wana kutshela i-challenge Practice. i-practice. Vanotaura vanoti practice makes perfect. abakhulumayo bathi practice yenza Practice to kwekuhle. do. Ilokho okwenzayo Dzidzira kuita zvinhu. ufundele ukukwenza. Dzidzira. Fundela. Hautange nezvikuru ayi. Awuqali ngento ezikulu. Tanga nezvidiki you Qala grow in it. ngokuncane ukhula. Why zvinoattracta blessing zvese. Okudonsa i-blessing konke. Bible rinosvika pakutorerusa blessing. iBhayibheli liyafika lapho eliyenza ukuthi i-blessing ibe Robert lula. anopa mvura. Othonikeza amanzi. Kwete juice mvura. Athi juice amanzi. Mvura chayo ine blessing. Amanzi ale blessing. Kuti ma-blessings ari makategori Amanye akasiyana. ama-blessings ala makategori atshiyeneyo. That's why Jesu paakatoya panyika. Yikho uJesu ebe emhlabeni. Haana kuya ari munhu mukuru. Kasangebe eli-giant. Akauya ari mufana. Wabuye ngumfana. Kamwana kadiki. Umntwana omncane. So that vasingagoni kutenga mota. ukuthi ungakwanisa ukuthenga imoto. Munotenga mapamba. Uyathenga Munhu amapamba. wese ane opportunity Wonke yake. umuntu une-opportunity yakhe. Time and chance are given I-time to and all. chance iyanikezwa wonke umuntu. Regai tinamati. Mani isithandaze. We can stand up and need to pray. Asumeni wawuthandaza. Ngatinamate manerano. Asithandazeni ngalintambama. Kuti Mwari. Ukuthi uNkulunkulu Musandirega ndichipotsa mukana wangu. ungantshiyi ngikhuthana lethuba lakho. Open my eyes. Vula indlebe zami. Give me spiritual ears. Nikeza indlebe zikamoya. Ndiregere kuita miss the Yehle opportunity. ukumisa i-opportunity. Ndiregere kuramba kupa Yehle Jesu ukudala mvura. ukubonga uJesu Inimshida amanzi. Jesu Kodwa wacho. ngifuna uJesu wakhona. Father, we thank you for your word. Thank you my Lord. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Nyasha dzenyu manerano panzvimbo ino Mwari. Baba mani. Shoko renyu rati time and chance are given to all. Mumwe nemumwe kana nguva yakwana. Mukana wazaruka. Vurai meso emweya. Tipei nzeve dzemweya. Tiregere kuputsana nemikana. Kana muchato wangu wauya Mwari handidi kuita miss my wedding. Kana basa rangu rauya Mwari I don't want to miss my job. Kana opportunity yauya Baba ndiregere kuputsana nayo. Ndipei meso emweya.
ndizarire nzeve dzemweya nyasha dzenyu ngadzidururwe muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you, church. Mwari vakuitire nyasha, mwari vakuropafadze. We meet again tomorrow. Wazvinzwa. Mwari werugare atiitire zvakanaka. Munhu waMwari toda kutenda.